Dobro večer, poštovani gledalci. Da li će ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici zapravo odrediti i buduće parlamentarne, ali i predsjedničke izbore? I da li ulazimo u još jednu godinu blokada, kako smo i prošli 2025. To ste i vidjeli, u kakvom je problemu zapravo cela država bila zbog toga? O ovim i ostalim temama večeras razgovaram sa svojim gostom Aleksom Grubešićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje te našao, hvala na pozivu. Evo, dugo se nismo vidjeli. Drago mi je da si tu konačno. Znam da puno gostuješ i da ne stižeš. Ali hajde prvo da... A to su bili razlozi. Da kažemo zašto kasniš. Zašto kasniš? Zašto kasniš, mada se to ne vidi sada i ne zna se. Mi to znamo. Tako je. Evo da odmah prokomentarišemo, dakle, evo prošli su lokalni izbori, toliko se pričalo o njima, Sečanj, Negotin, Mionica, bilo je incidenata, o tome ćemo naravno da razgovaramo, ali ono ključno pitanje je da li će zaista ova pobjeda Srpske napredne stranke negde i da li je to lakmus zapravo odrediti i budući parlamentarni izbor za koji još uvijek ne znamo da li će biti održani krajem godine. Da, pa dobro, vidjeli smo vrlo zanimljivi, da kažem, ovi lokalni izbori, onako dosta više motreni, da kažem, na njih se dosta više motrilo, dosta više pažnje nego raniji neki izbori, stvarno, i vidimo da je izlaznost isto pokazala, recimo za Mionicu čak 75%. I sad ako pogledate recimo mesto kao što je Mionica i uzmite u obzir da recimo 20, ako ne i više posto ljudi koji su upisani u birački spisak za dato mesto ne živi tu, to znači da su faktički skoro svi izašli u Mionici. Možda slobodno se kaže da, ne znam, možda par procenata ako ljudi nije izašlo, tako da zaista onako jedna ogromna izlaznost i može se kaže samim tim da su rezultati dosta odražavaju volju naroda tamo na lokalu i legitimitet mu daju. Također vidimo i u Sečnju onako da je bila isto jaka izlaznost blizu 70%, dok u Negotinu nekih 50%, ali za Negotin je zanimljiva situacija da upravo ta Negotinska krajina, generalno taj kraj je dosta pust i tamo zaista nema ljudi, većina stanovništva, dobar deo radi van države, dakle dobar deo inostranstvu, tako da isto dosta ljudi tamo izašlo, tako da dosta velika izlaznost. Ako to komentarišemo za početak, ovi izbori su zaista animirali dosta ljudi i vidimo da su oni napravili neku referendumsku atmosferu, da je dakle taj opozicijni blok, blokadersko, plenumaški, kako god ga nazovete, da je napravio tu referendumsku atmosferu, tako da je to izvelo dosta ljudi na birališta. Sad, da li je to neki reper za buduće parlamentarne izbore, teško je reći iz ove pozicije. Vidimo u trendu u odnosu na prethodne izbore, recimo u Kosjeriću i Zaječaru, da je ovdje Srpska napredna stranka sad ostvarila ubedljiviju pobedu. Znači, recimo u Kosjeriću je to bilo nekih skoro jedva iznad 50%, dok recimo Zaječar isto bilo nešto tu oko 54-55 čini mi se, a sad ovdje Negotin 69,2% čini mi se, u Mionici 55-56 na kraju da je bilo za SNS i u Sečnju negde oko 60%. Pogotovo recimo sada za Sečanj da je recimo Srpska napredna stranka izašla samostalno u odnosu na SPS i radikale. Znači tamo je u toj opštini su radikali i SPS izašli samostalno, što pokazuje recimo da ipak SNS ovdje nosi gro te podrške. Dakle, i predsjednik Vučić pre svega kao nosilac liste, mislim da nosi veliku većinu podrške, a tu koalicijni partneri ne doprinose mnogo. Recimo, radikali i SPS su zajedno izašli u Mionici i u Negotinu sa SNS-om. Vidimo kako je to prošlo. Ovdje opet u Sečnju skoro 60% za SNS, što pokazuje dakle da radikali nisu prešli cenzus, SPS nisam siguran, čini mi se možda jedva preko. Tako da to je ipak neki pokazatelj da ti koalicijni partneri ne doprinose toliko, a da je opet stabilnija dosta lista oko predsjednika Vučića u odnosu na neke prethodne izbore. Što pokazuje ta atmosfera koja je splasnula, dosta manje tenzije bilo, dosta manje tenzije i na ovim lokalnim izborima u odnosu na recimo Kosjerić, da je zaista bilo ogromno prisustvo opozicije, posmatrača. Mislim, slično nešto je bilo u Mionici pokušano, ali ne baš do te mere. Tako da ipak pokazuje da se malo stabilizovala politička klima u državi, rekao. Sada se malo vratimo na onaj početak blokada. Studenti su rekli da neće da se bave politikom, da čak i ne traže smenu predsjednika Vučića, nego da se institucije vrate u ruke građana, da se sistem menja i odjednom oni se bave politikom. Prvo, ovi ljudi koji su nosioci liste
na koji su bili studenti su isto vrlo diskutabilni. Odakle ste taj zaokret i prosto moje pitanje je ko finansira uopšte sve te blokade svih ovih godina dana? Ko daje tu logističku podršku i ovo sve što smo videli, ove incidente u selu Rajković kod Mionice? To mora biti podržano, dakle, s polja. I što je interesantno, nisu to samo studenti. Sada se pojavljaju neki ljudi koji uopšte nisu studenti. Pa svakako, dakle, mislim, to govorimo cijele ove godine gotovo i mi iz Centra za društvenu stabilnost, to smo pokušali kroz naš niz dokumentarnih filmova da pojasnimo kako se čitavi procesi, dakle, instruišu, finansiraju, odakle dolazi logistička, medijska i sva druga podrška i šta je zapravo suština i poenta svega. Dakle, mi vidimo od starta da se tu studenti koriste, odnosno zloupotrebljavaju zapravo kao neko topovsko meso onih da kako opozicijni faktori u državi, tako pre svega stranih tih centara, dakle, potiče i finansiranje i sva druga podrška kako bi se zapravo promenila politika u ovoj državi i to je poenta svega. Dakle, poenta je da se slomi suverena i nezavisna politika predsjednika Vučića, pre svega Srpske napredne stranke, ove vlasti, kako god želite da definišete, ako se ogleda upravo u tome da mi vodimo svoju suverenu i samostalnu politiku orijentacije prema dakle, ne uvođenju sankcije Ruskoj federaciji, saradnje sa Narodnom republikom Kinom, neodricanja od vitalnih interesa na Kosovu i Metohiji i neodustajanja od podrške Republici Srpskoj. Dakle, to su nekoliko tih spoljnopolitičkih, pre svega, spoljnopolitičke naše orijentacije, ali također ove politike koja je dovela državu, odnosno dovelo u stanje ekonomsko i snažno privredno kako danas imamo, što je nesumnjivo svaki parametar, apsolutno svaki ekonomski parametar to pokazuje. I u početku vi ste imali, ako se sad vratimo na početak kako je to izgledalo sa tih 4 studentska zahteva, to su bili neki zahtevi oko kojih su dosta ljudi moglo se složi. Dakle, ja čak mislim da dosta ljudi u okrilju vlasti koji su podržali su mogli se slože oko tih nekih zahteva. Dakle, da, ne znam, institucije funkcionišu, da pravosuđe radi svoj posao, što danas i vlast ukazuje, oko toga možemo također razgovarati, do ovih drugih stvari koje su ticali materijalnih izdavanja za studente. Međutim, vidimo da nakon što su ispunjeni tih zahtevi, nakon što su oni nekako posustali sa svojom municijom napada, da su oni prešli na čistu politiku i da je taj zahtev postao jedini, a to je raspisivanje izbora. I to su radili vrlo mudro, tako što su, kažemo, opet animirali preko fakulteta, preko svojih ljudi koje su instalirali u fakultet svih ovih godina unazad, tako što su animirali studente kao, da kažem, mladu, potentnu snagu koja može ipak da probudi i da preko toga, da kažemo, preko tog jednog novog, svežeg pokreta, preko humora, preko raznih nekih modaliteta koje koriste u obojnoj revoluciji, da animiraju studenti i onda su ih isturili u prvi plan. Međutim, kako vreme teče, mi vidimo da tu sad dolazi do sve većeg raskola. Vi sad tu imate i te famozne zborove građana, imate opoziciju, naravno, kao redovan faktor političkog života, imate studente u blokadi, kako sebe zovu i dalje, koji pokušavaju da formiraju tu listu, ali da oni sad sve više se negde razmimoilaze oko politike. I tu je razlika između onog početka, gde ste imali te zahteve oko kojih svi mogu da se saberu, i ovde kad dođemo na teren politike, gde imamo nesumnjivo razmimoilaženje. Dakle, da li ideološko, programsko ili neko drugo, dakle, to ne mogu, kako vi sad možete da ujedinite, ne znam, studente neke koji su, ne znam, proruski orijentisani, nisu za odricanje od Kine, od ovih koji su evroatlantski i smatraju treba se uvedu sankcije, da treba da se, ne znam, prizna takozvani genocid u Srebrenici, tako da. I oni koji vole podršku Hrvatske. Tako, i između ostalog i ti koji imaju tu podršku Hrvatske, koji vidimo da jedan deo studenta i danas, recimo, ovi koji su učestvovali u tom planiranju pokušaja rušenja ustavnog poretka, da se oni nalaze u Hrvatskoj. I nalazi su im registrovani, da. Da su im registrovani nalazi tamo, da imaju žive njihovu podršku, finansijsku i svaku drugu, da se deo njihovog nevladinog sektora i da se oglašavaju tamo konkretno ti studenti organizacije Stav koja je bliska Dinku Gruhonjiću. Tako da, to je taj jedan raskol koji se stvara. Ja, sad kako vreme teče, tu se sve više vidi taj raskol, jer prosto i ti neki studenti sada koji su, recimo, mlađi, ja mislim da oni uopšte nisu upućeni u političke procese toliko, da ne znaju kako, nemaju te formirane političke stavove ili ih vremenom sada formiraju, pa počinju nekako da se razilaze od ovih drugih faktora. I onda vidimo sve više tog ograđivanja. Pa sad se postoji to pitanje da li će ići sa opozicijom ili bez opozicije. Tako da toliko je tu sad
nekako pitanja, oni više definitivno nisu jedan homogeni pokret, homogeni faktor, nego su se razjedinili međusobno i ko zna šta će biti do raspisivanja izbora, šta se može da se desi. Opet ponavljam, nemaju i dalje definisanu politiku, nisu izašli sa svojim predstavnicima, ne znamo ko su ti ljudi koji će predstavljati studentsku listu i nemaju program, ono što je ključno, mi ne vidimo stavove od tih studenta po nekim tih ključnim pitanja, pre svega nacionalnim pitanjima. Dakle, oni možda ovako govore načelno da su oni za pravnu državu, protiv korupcije, da institucije funkcionuju. Mislim, svi smo za to. Dakle, ko nije za to da institucije funkcionišu, za pravnu državu. Nejasni bili, da, isto. Pa između ostalog je to. Nije bio neki konkretan stav u vezi sa tim. Pa nema, mislim, oni će možda i reći, evo, oni mogu sad da kažu Kosovo je sastavni deo Srbije, tako, ali šta će oni da rade konkretno? Kakve će poteze da povuku? Kako će da razgovaraju sa Evropom? Kako će da razgovaraju sa Briselom, sa, ne znam, Berlinom, sa Vašingtonom po to pitanje? Lako nam je sve kažemo, mi smo veliki Srbi, dakle, mi smo, Kosovo je srce Srbije i ostale parole, ali u redu, van tih parola, šta ćete konkretno da radite? Kako ćete da pomožete naš narod dole? U ostalom, kako je prošla srpska lista sad na Kosovo i Metohiji koja ima podršku Beogradove vlasti? Eto, samo to je dovoljno pitati. Imali smo izbore pre 2-3 nedelje. Dakle, srpska lista ubedljivo pobedila u svih 10 opština. I sad svi gradonačelnici odlaze albanski. Tako da naši se vraćaju institucije. Tako da, eto, i to je neki pokazatelj ipak šta srpski narod misli na Kosovo i Metohiji. Svi vole iz Beograda, iz Novog Sada, iz uže Srbije da govore o Kosovu, da srbuju to. Ali najteže je živjeti dole. Tako da onaj ko živi dole najbolje zna s kakvih problema se suočava, kako voditi politiku i eto i taj rezultat srpske liste govori puno. 28. decembra su... Izvini, malo sam ovako, sad sam prešao dosta tema. Ne, sve u stvari, sve to ima veze, jer se to prosto preslikava. I stanje na Kosovu, i stanje kod nas. Apsolutno jedan problem društveno-politički u kom se mi nalazimo, evo već jedna kriza, može se reći, pa sada i NIS na sve to. To traje više od godinu dana. I to je uvezano. I ti pritisci s polja su uvezani. Zato me zanimalo ko stoji tačno iza toga. Studenti su išli u Brisel. Evo, pomenuo si Brisel. Išli su tamo. Dakle, zna se odakle ipak stiže neka vrsta podrške. Jedan deo Brisela, svakako. Tako je. I Hrvatske, je li tako kako smo rekli? Ima tu više toga. Oni su izvođači radova. Oni su izvođači radova na terenu. A ko su završni radovi u građevinarstvu? Potkrivaju konje, a zna se ko konje dovozi. U redu. 28. decembra su studenti... Uvijek su oli konje da potkivaju, izvini. To me asocira, no. Ja sam te razumela, nadam se da su te razumeli. Nemcima kad kaže Josef, the stables are the dirty. Izvini malo ovo ovako. Ne, ovo je fantastično i ko treba shvatit će. Ima dobrih mimova, da. Ko treba shvatit će. Pa da, ima jedan mim, kaže, dogodi na Nisovoj pumpi. Mislim, kakav smo mi narod. To je nevjerovatno da mi okrenemo sve na... Ali zapravo, to je crni humor malo, jer liči na 90. Imamo ovde blokade, imamo opet odlaženje na pumpe druge i... Ali prosto nadam se da ćemo se izvući iz ove situacije. Pa dobro, malo neko pokušava da nas dovede na upravo to hoću da kažem, da zato jeste moje pitanje bilo ko ruši državu. I zapravo nije ovdje rušenje jednog čoveka i kad govorimo o predsjedniku Aleksandru Vučiću, ovdje je definitivno rušenje države. E sad, naravno da i jeste i predsjednik zapravo jednako je država, ali u ovom trenutku... Pa tu je Milošić bio u pravu kad je rekao onu čuvenu njegovu ugovoru da oni ne napadaju Srbiju zbog Milošića, nego napadaju Milošića zbog Srbije. Pa da. Dakle, bukvalno isto može se preslika na Vučića. Ali zapravo je to možda samo, kako bih ja rekla, eufemizam jedan. Oni stavljaju znak jednakosti između toga, tako da njima to... Oni stavljaju znak jednakosti između onog ko brani državu, ko zastupa srpske nacionalne i državne interese, dakle, sa samom državom. Dakle, to je nesumnjivo. Neko ko ne želi da se pokori njihovim interesima, njihovom diktatu ko ne želi da radi po, što predsjednik ovdje kaže, po faksu, dakle da nam dostaje mail ili faks šta treba da izvršite, da vi me postavljate pitanje uopšte, nego samo to izvršite. Ko vodi suverenu i nezavisnu politiku, a to se definitivno radi u našoj državi, on nesumnjivo mora da se suočava svakim pritiscima. I definitivno je Srbija jedan faktor stabilnosti na Balkanu, ja bih rekla trenutno, i da čini mi se najbezbednije ovdje. Evo gledamo slike po Milanu, šta se dešava, ne znam, po Francuskoj. Evo ja sam letos bila u Francuskoj, isto je haos. Dakle, čini mi se da je kod nas ja sam recimo gledao na Instagramu nekoj od stranice, skoro okačio kao tipa London ili Pariz, sad slika gore, slika dole, kao Beograd.
I sad bezbedan grad prikazuje kako ljudi normalno i zaista jedan od bezbednijih grada u Evropi. I otvaram komentare i sad naši ljudi u komentarima pljuju po Srbiji, pljuju po Beogradu. A stranci su svesni toga kakav je Beograd i koliko je bezbedna situacija u našoj državi, a onda neki ludaci ovde u komentarima govore pa kao sve super, samo da nema ovog diktatora. Halo čoveče, pa mislim... Apsolutno je bezbedno. Pa možda baš zato što mi imamo čvrstu i stabilnu vlast, imamo ovakvu situaciju. Pa evo, pogledajte kako izgleda, ne znam, Belorusija, kako izgleda Minsk, kakav je njihov grad, koliko je čist i koliko je bezbedan. A kažu da je Lukašenko diktator. Pa neki bi voleli da imaju takvog diktatora, to bože. Pa zapravo, eto, dobro je što smo ovo pomenuli, čisto da raščistimo i tu priču, jer gori čitava Evropa i prosto jedino ovde, trenutno u Srbiji, čovjek može da se osjeća koliko toliko bezbedno. 28. decembra, to hoću da pitam, su studenti najavili protest, vidimo se u Srbiji, svuda po Srbiji. U stvari traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Sada, da li će to ponovo eskalirati u neke sukobe, kao što smo gledali prošlog decembra, da li će ponovo biti iste slike, da li ulazimo u 26. istu takvu, što je bilo moje pitanje sa početka. Šta nas čeka? Ja mislim da neće. Ja mislim da... Moguć dijalog bilo kakav. Da. Pa izgleda da nije moguć zašto ga ta strana želi. Dakle, dijalog je sa strane vlasti i sa strane ove, da kažem, naše opcije koje definitivno za to ja evo se trudim da na ličnom primjeru nekog, iako on mikro, realno, pokušam da idem i u neke medije, da vodim debate, iako se to često ispostavlja da je gotovo pa nemoguće sa nekim ljudima, ali mislim da je ono glavno što su oni imali da ponude i taj nekako njihov pik protesta koji su imali, da je to bio pre svega 15. mart, kasnije 28. jun i da je sve posle toga je bilo u padu i da se svelo samo na ekstreme. Pogotovo ono leto kada ste imali one silne napade i na prostorije Srpske napredne stranke i na ljude koji drugačije misle i generalno kada ste imali toliko nasilja na ulici koje smo mogli da vidimo, a iza koji su stali studenti između ostalog jer su oni jer je to sve poticalo iz kampusa, jer su oni tome davali podršku na svojim mrežama i, kako bi ni rekli, zeleno svetlo. Vidimo da je sve posle toga bio pad i da je to obeležavanje u Novom Sadu također 1. novembra, da je rezultiralo jednim velikim tim memorativnim skupom, kako su ga nazvali, koji zaista na kraju bio takav, iako on imao nesumnjivo svoje političke primese, ali da je bio taj skup kojim se odala pošta žrtvama i to je sve u redu i da nakon toga nikakve više nije bilo ni nasilja, ni problema. Naravno, pokušali su posle toga par dana sa gospođom Hrkom i time što je neko očigledno instrumentalizovao, instruisao da na pogrešnom mestu zapravo država svoj štrajk i glađu, jer umjesto Narodne skupštine to trebalo da radi ispred tužilaštva, pogotovo ispred Republičkog javnog tužilaštva i sa pitanjima za gospođu Zagorku Dolovac. Tako da, ovako se poprimilo malo cirkusku atmosferu. Da, tako je, ali vidimo da jednostavno i da je taj 1. novembar rezultirao time da smo imali samo taj skup u Novom Sadu, nakon čega je jednostavno priča potpuno splasla, jer mnogi ljude i politika negde toliko više i ne interesuje, postali su svesni šta se iza svega krije. Uostalom, mnogi građani su mogli da se upoznaju za čitavu ovu godinu šta je poenta svega. Dakle, koje su to adrese na koje treba da se obraćaju oni koji traže pravdu, da je to pre svega tužilaštvo, koje ništa ne radi po pitanju samog slučaja Nastrešnice. Vidimo da se ne izjašnjavaju. Vidim da njihovi tužioci koji su deo postupka ne odgovaraju na pitanje novinara, da beže. Vidimo da gospođa Dolovac ne odgovara na pitanje novinara, da se ne izjašnjava uopšte. I vidimo da ona sada, da njen izveštaj za nekoliko godina rada tužilaštva nije prošao na Odboru za pravosuđe Narodne skupštine. Tako da ja se nadam iskreno da je početak njene smene započeo, izgleda da jeste i da ta žena više neće vršiti u budućnosti tu funkciju. Evo, kad pričamo o mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora, predsjednik Vučić je izjavio da postoji mogućnost spajanja predsjedničkih i parlamentarnih, što bi značilo tako u prevodu da on može i da negde skrati mandat. Kako neki analitičari kažu, to radi da bi preko opozicijone analitičari, ja moram da se ogradim, da bi prekomponovao prosto svoju vlast. Sada, kakva su očekivanja vaša? Kakav je stav Centra za društvenu stabilnost? Da li će biti izbori do kraja 2026. Moram ponovo da se vratim na to pitanje. I kakva je Srbija posle toga? Čeka nas i Expo 2027. Da, ja verujem da hoće biti. Dakle, vidimo da je
baš u nekoliko navrata predsjednik Vučić istakao da će izbori biti prevremena, da će biti vanredni. Dakle, nas bi redovni izbori čekali decembra 2027. čini mi se, što znači ako budu raspisani na jesen ili krajem parlamentarni izbori. Tako je, predsjednički na proleće 2027. Da. Ali verovatno će doći tu do spajanja izbora. Vidimo da, kažem, opet u više navrata je negde sam predsjednik istakao to da će doći do takvih izbora, tako da ja verujem i da hoće u narednoj godini. Malo su, da kažem, bile deplasirane one neke optužbe i priča o tome kako ne želi da raspiše izbore zato što se, ne znam, plaši toga ili zato što misli da će izgubiti ostalo, što je potpuno netačno. Dakle, mi smo imali, ali pazite, mi smo imali tu situaciju, su nuđeni i izbori i referendum od decembra do aprila dok nije formirana nova vlada. I vi ste imali nekoliko mjeseci u kojima država bila potpuno paralisana, gdje smo imali drastičan pad BDP-a, drastičan pad investicija. I posle toliko mjeseci mi ne možete više da držite društvo i državu u stanju paralisanosti i da nam ekonomija funkcioniše, da svi ti projekti, krupni projekti, pa i taj Expo i metro i ostalo koji su započeti, da stoje. Dakle, nama država mora da funkcioniše, mi moramo da se vratimo u normalne tokove i zato ova vlada treba da realizuje sve to što je zacrtano do nekog određenog momenta kada vi prosto imate više osnova za to da se raspišu izbori. I to će biti naredna godina. I ne vidim čemu toliko nestrpljenje pojedinih faktora, pogotovo opoziciji za raspisivanjem izbora, osim to da oni traže novi povod kako bi pravili haos. I mislim da je to suština zapravo takve inicijative za raspisivanje izbora. Ne to što oni misle da oni imaju šanse da pobede na njima, da ubedljivo, ne znam, pobede Srpsku naprednu stranku, da formiraju vlasti i ostalo, već što bi im to bio povod da oni opet izađu sa nekim optužbama kako su pokradeni izbori, kako smo imali nelegitiman izborni proces, kako je, ne znam, šta učinjeno konkretno kako bi se sprečila smena vlasti i da onda oni izađu na ulicu i da pokušaju neki novi 5. oktobar. I zato i ovi lokalni izbori i ova atmosfera može da bude neki, da kažemo, pokazatelj, što ti kažeš, lakmus test za to kako bi izgledalo, pogotovo s ovim posmatračkim misijama silnim, gdje oni sad dolazi jedna crta koja se finansira iz inostranstva inače, koja je finansirana od strane, ne znam, Soroseve fondacije, Rockefeller fondacije, ranije USAID-a, kojeg je Trump zabranio. Dakle, da oni dolazi da kao povlače se iz posmatračke misije, jer, ne znam, ugrožena njihova bezbednost. I da dolazi, posle 2 dana odlaze u Evropski parlament, u Evropu, i tamo izveštavaju kako je kod nas diktatura i ostalo. Mislim, odlaze u Evropski parlament, dakle u Brisel, gde vi imate u suštini situaciju da upravo odatle dolaze nalozi da se pojedini kandidatima zabrani da se kandiduju u nekim državama. Dakle, to, samo uzmite te faktore i bit će jasno u čemu se radi. Pokušaj da se internacionalizuje pitanje izbora u Srbiji i da se Srbija označi kao nedemokratska država u kojem smena vlasti na izborima nije moguća, pa će onda oni da idu u revoluciju, u novi 5. oktobar, u novi haos i tako dalje. To je čitava konstrukcija. Sad ću da se nadovežem na to, pošto privedimo emisiju u kraju. Te duboke podele koje su nastale u društvu su i više nego opasne iz prostog razloga što se prave nekakvi spiskovi za odstrel, ne znam, svi ljudi Srpske napredne stranke, oni će da otpuste sve ljude ako dođu na vlast iz javnih preduzeća, svi će da vrate svoju imovinu, ne znam kakve su to sve gnusne neke poruke, mislim, to su kletve, evo po društvenim mrežama, ja prvi put vidim da neko onakve kletve piše ljudima, da priča šta će da im rade. Dakle, prosto to mislim da nikada tako nije bilo, s obzirom na to da jeste ova naša država i bure baruta i svašta se ovdje dešavalo u prethodnih godina, ali nikada ovo je nezapamćeno. Ja mislim da ovo prosto... Pa ne, ono što su naši neprijatelji uspeli, trude se, neko kada im polazi za rukom, jeste da posle svih sukoba koje smo imali unutar naše bivše države Jugoslavije, gde su nesumnjivo i zavadili narode, dakle, unutar Jugoslavije, i da su na kraju, da im izgleda da im je posljednji cilj da zavade nas međusobno. Ali ovo su veštačke stvori, dakle, građanski rat u Srbiji, da se stvori takva atmosfera. I ta društvena polarizacija otišla toliko daleko i vidimo zaista da je iz polja donekle indukovana, vidimo da određeni ljudi koji su instalirani u naše društvo, u naš sistem decenijama unazad, koji su bili obilato finansirani, da oni rade na takvom planu, ali dalje verujem da tako nešto neće poći za rukom, dakle da je ovo samo privremeno, da bez obzira što su toliko uložili i para i sredstava i svega u to, da će to se ipak izjaloviti, ali da nam je samo potrebno vreme. Dakle, vreme jedino može da izleči sve ovo. Dakle, mi
ipak koji smo na ovoj nekoj strani normalnosti, dakle, bez obzira da smo uz vlast ili ne, ali koji smo pre svega uz državu, koji smo uz to da nam društvo bude stabilno, koji smo srpski rodoljubi, koji ne želimo da udari brat na brata, smo ti koji treba i dalje da pozivamo i na dijalog i na normalizaciju u društvu i da se borimo protiv takvih ekstrema i valjda će nam Bog pomoći na kraju u svemu tome i da će se ljudi dozvati razumu. Pre svega ovi ljudi, dakle, koji su izmanipulisani. Ne govorimo o ljudima koji su plaćeni za to, jer njih ima, ali ovi ljudi koji su izmanipulisani, koji su dozvolili sebi da ih ti pojedinci sa jasnom agendom dovedu u takvo stanje da će se oni dozvati pamet i vremenom i shvatiti šta su radili. Apsolutno, tu pričamo o studentima. Imamo studente, imamo ljude koji vode studente. Studenti su zaista ljudi, mnogi, većina tih studenta su stvarno pošteni, mladi ljudi, dakle, i patrioti između ostalog, ali jednostavno, pogledajte samo sad situaciju na univerzitetu. Ti studenti se sad okupljaju, recimo konkretno, evo moram da završim s ovom pričom, u Novom Sadu. Ja tačno znam profesori, sad kojima oni daju podršku. Oni uopšte ne znaju koji su politički stavovi tih ljudi. Da oni znaju da su to zapravo izraziti antisrpski jurišnici, vojvođanski separatisti, bliski Dinku Gruhonjiću i ostalim notornim antisrbima i plaćenicima s polja, zaista jesu i izdajnici i plaćenici, da oni znaju koji su njihovi stavovi, ja sam siguran da oni ne bi dolazili u podršku, da im pruže podršku na protestima, jer oni to bože sad izbacivani iz fakulteta i ostalo. Ti ljudi ne treba da rade na fakultetu. Ako me ne pitate, ja mislim da oni treba budu izbačeni iz fakulteta. Jer su to antidržavni elementi. Apsolutno. I apropo ove priče o plaćenim ljudima i studentima, ipak onaj incident u Mionici, za kraj to da kažemo, ipak su to bili ljudi koji su plaćeni. Dakle, to nije reč o studentima. Dakle, onaj napad... Nisu studenti to došli. To su došli ljudi sa strane, nekakvi zborovi, pripadnici možda nekog NVO sektora, opozicije. Tako Srpske napredne stranke po njihovim rečima. Oni su napali, ljudi su istrgli to iz konteksta i rekli, evo, pogledajte nasilje s njihove strane, ali to vam je modalitet društvenih mreža. Vi trgate stvari iz konteksta. Dakle, okačite neke snimke, ne znate ni kako je to započelo, ni šta se tu dešavalo. Dakle, oni samo izdvoje ono što njima odgovara i to plasiraju i kako vi posle se odbranite toga. I onda su dobiju scene kao u nekom, između akcije i trilera. Ili kao Sumraka do svitanja, u stvari, to je bila ta scena kao iz tog filma. Sve ću niziko stradao, ali vidim da je kafana bila poprilično razlupana. Pa, mislim. Stradao sam kapital vlasnika. Da to više nećemo gledati u narednom periodu. Vidjet ćemo se u nekoj narednih emisija, pratimo i dalje šta se dešava na društveno-političkoj sceni. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, prijatno večer.